Aldar Xelil û paşatiya Qereçiya. Aldar Xelil endamê desteya rêvebera tev dem pêşmergeyên roj wekî çête binav kirin. Ji ber vê yekê beşek mezin ji Kurdan nerezîbûna xwe nîşan da. Ev geşedanekî baş e. Ji ber ku pekekê û hevalbendên wê yên ku ji xwe re mav dibînin û dicivin û xwedavêjin ser her tiştî ku ji derveyê xwe ji her kesî û her tiştî re dibêjin xayîn û ajan êdî wekî berê bê bersiv namînin. Êdî ev mebdeên propagandayê yê ku dibêje heriyê bavê je heke pêve nezeliqî wê şopawê bimîne. Ji bo pekekê wekî berê bi rehetî nameşe. Nihadema ku pekekê hewl dide heriyê bavê je şopa wê axê di destê pekekê bi xwe vedimîne. Aldar Xelil ew kese ku dixwast pêşmergeyên roj wekî çete binav bike. Dît ku fikr û ramanên wî bi xwe rîx û heriye bi rastî hinekan bi zelalî û hinekan jî bi şermokî jî Aldar Xelil û hevpeymanê wî ra got ku çeteyên rast û qedîm hûnin. Aldar Xelil kî ye? Ya rast ew e ku Aldar Xelil ne keseke ku mirov dirêj behsa kesatiya wî ya siyasî bike. Ji ber ku Aldar Xelil ne xwedî kesatiyekî siyasî û ne jî siyasetmedar e. Çêtirîn nirxandin ku dikare ji bo Aldar Xelil were gotin heboka paşayê Qereç e. Tête gotin ku wan Qereçkirin Sultan pêşî bavê xwe bidar vekir. Bi hindik desthilatdariya ketiye destê Aldar Xelil ew jî pêşî êrişî Kurdan dike. Xelete ku mirov ji Aldar Xelil ra bibêje siyasetmedar. Aldar Xelil kadroyekî PKK ye, kesekê ku di nava PKK da ji xwedan rolekî siyasî nebûye. Aldar di pêvajoya şer da her tim di xebatên cep pêşûn da jêgirtiye. Heya şoreşa Rojava Aldar Xelil tamircî bû. Di nav PKK da radyo û telsiz tamir dikir. Navê wî Aldarî teknîkçî bû. Kesek bû ku nikarî bû di PKK da bibe xwediyê cihekî. Ew li hawirdora siyasiya ku li Rojava derketiye holê hate rojevê. û her gava ku çend derfetên wî çê dibin ew wekî lîstikvanekî siyasî xwe dide pêş. Dê münasib be ku mirov ji wî ra bibêje dizê erkê. Dema ku fersendek çê dibe ew tê dikoşiye ku wî cihê her û her bi dest xwe bixe. Ew kesatiya Aldar Xelil e. Branço di pirtûka xwe ya bi navê biryara mirinê da dibêje fikir neya kesekî bi tenê ye. Her çend ku kesek bi tenê ji vê fikrê bibêje jî lê ew fikir neya wî bi tenê ye. Bêguman ev ramanên teng paşmayî û xwedana pêş ên Aldar Xelil ne tenê ramanên Aldar Xelîlin. Aldar Xelil tenê û tenê berdevkek e. Wekî din wekî me bi kurtasî qal kirî. Ew ne kesekî ku bi xwe bikare ramanekî dest nîşan bike. PKK li Rojava siyasetek diyar kir. Ew li Rojava rolê polîsê baş û polîsê xirab dileyze. Berpirsekî PKK derdikeve û dibêje hevdîtînên enekesê û peyenekê giring e. Ew rola polîsê baş dileyze. Berpirsekî din yê PKK derdikeve û dibêje pêşmergê roj çete ye. Ew ji rola polîsê xirab dileyze. Ji ber vê yekê li vir Aldar Xelil rola polîsê xirab dileyze. Bi vî rengî PKK dixwaze di pirsgirêka Rojava da demî biborîne. Erê esasê bûyerê ev e. Ji destpêkê ve PKK civînên enekesê û peyenekê yên Rojava ji bo hebûna xwe xeter didît. Stratejiya demdirêjkirinê esas girt. Ji bo vê ev hevdîtina yek bi yek dirêj dike û polîtikaya bila dirêj bibe bila birize bikartîne. Aldar Xelil temsîlkarê vê siyasetê yê herî bêqelîte ye. Abdullah Öcalan got min û Hakan Fidan yanî serokê Mîtê Kobanî rizgar kir. Bi rastî gotina Aldar Xelil pêşmergeyê roj çetene. Tê wataya ku PKK masa muzakereya di navbera partiyên Kurdî li Rojavayê hilweşîne. PKK ji bo tifaq û hêza xwe ya siyasî masaya İttifaka Kurdî li Rojava hilweşand. Wekî din PKK ji her kes û aliyekî din çêtir dizane ku propaganda ya ku ew li ser pêşmergeyên roj dikin nerast e. Aldar Xelil iddia dike ku pêşmergeyên roj û enekesî bi Tirkiye re tevgeriyane. Lê belê hêza Rojavayê peye de yekem hêze ku bi Tirkiye re tevgeriyane. Salih Müslim di sala 2013 de hate Tirkiye. Kesê yekem bû ku bi rayedarên Mîtê re hevdîtîn kir. Di operasyona rizgarkirina Kobanî da bi hezaran ku roketçên gelê Kurd berbeniya şer ve çûn û bi milyonan Kurd yek dil bûn û ji bo rizgarkirina Kobanî. Lê Abdullah Öcalan çî got? Evî got me Kobanî li vir rizgar kir û min û Hakan Bek yanî müsteşarê Mîtê Hakan Fidan bi hev ra rizgar kir. Abdullah Öcalan di civîna İmraliyê da got AKP çek ji Kobanî raşand. Kobanî li İmraliyê hat rizgar kirin. Nexwe Kobanî wê di du rojadan biketa. Öcalan wê demê peyva ruhê eşmê çêkir. Ji ber vê rojava qala ruhê hevkariya di navbera Tirkiye û PKK da dikir. PKK û artêşa Tirk bi hev ra Tirba Süleyman Şah ji cihê wê guhartibû. Ger peymana eşmê cîbicî biba niha da ala Tirkiye li ser milê Aldar Xelil be.
پر روجاوا وکی هریمک سر به ترکیه و د پیمانه اشمیدا قبول کربو به کردی دما کو آلدار خلیل دگوت انا کسی به ترکان رایا او ریخصنا خو لسر ریکا انقره د ناوا دریه میته به محفور سرد هاتن پیشوازی کرن ریکا انقره جبر هاتون و چوین جبو پیدی وکی ریکا دنیا له هاتبو حتی آلدار خلیل بخوازه تکلین انا کسی ترکیه لیکولین بکه بلا پیشی پیوندین استراتژیکی د نابرا ترکیه و عبدالله öcalan و پککی و پیدا و صالح مسلم دا لیکولین بکه بلا دوفچون لسر پیوندین تاریخ خو ریخصنا خو لگل دولت ترکیه ین د نابرا سال 2012 2016 دا بکه آلدار خلیل جواد تاوی ج کرد ناراضی را آن حزب کن آن جدر کبن تکلین کو دبیجین پیشمرگین روز هلا سادات هزا تاریخ دولت ترک و هاتنه پرورده کرن سیناریویی که لسر ماسه سازی استخبارات پککی هاتیت شکرن خویای استخبارات پککی تعلیمات پیوز داینا آلدار خلیل جی و اوجی لگور وان تعلیماتان تردیگره پیشمرگین روز هزا که کش هلا کوالیسیون تکوشینا حقپارا لدیجی داعش و هاتیه پرورده کرنو هنجی تی پرورده کرن او تبگیره خودان پیشیان گو شهیدن کود دهان انیر لسحیلا لدیجی تروریستن حجد شعبی هفکارین پککی لدیجی داعش شر کرنه هزا که لشکریه نتویه لکود دل دجمن هبه پیشمرگین روز لور شهر کریه جبو نبن آلمانجا دولتا ترک پیشمرگین روز زیده نادر کevin سر مالپرین مدیایی آلدار خلیل و پارتیاوی لدیجی مالباتین پیشمرگین روز این لروجاوا دجین هر جوری زختان دکن لروجاوا مالباتین کو زاروکین وان پیشمرگین روزن کار نا ایداین و به مالباتین وان را دانستاندن فرمی ناکن لباکوری کردستانی نزیکبونا ترکا به مالباتین گریلارا چی به لروج آوان نزیکبونا ریببریا خواسر جی جبو مالباتین پیشمرگین روز اوه آنگو شواز ریببریا آلدار خلیل و ترکا وک اوه در سال 2008 دا رجب طایب اردوغان لجلمریگی گوت ملوی ولاتی یک آل و یک ملت و یک ولات و یک دولت هیا او کسی وی یکی قبول ناکه بلا بی ولاتی بترکینه آلدار خلیل آنگو پککی جی لروجاوا دبیجه لروجاوا یک سروک هیا او جی عبدالله öcalan'a یک پارتی هیا او جی پککی یک راستی هیا او جی پیده یم وی یکی قبول ناکن بلا جی روجاوا در بکوین بلا آلدار خلیلو عقلمند نوی ببورن لی نه او نجی پیورین تبگیر راوی نکارن بی چوتیه بتگل روجاوا را بدن قبول کرن آلدار خلیل دبکو نه سیاست مدار به حکی او بکیمانی بچک ولات پاریزی پیرا بویا او به هزاران پیشمرگین روج این کو به صدان شهید دانه را ندگو چهده جبر به یکی آلدار خلیل نه سیاست مداره نه ولات پاریزه نه جمرو وکی کو سینورین خود زانه به وی آوا به سیاست خویا پیساتیا قرچی را هول دده کو هری باوجه نخیم کردستانی و او هری به سر و روین آلدار خلیل بخواه بزلقه